Ngiyalibingelela bathandekayo lonke kulesi sifundo saleli viki, isifundo sesine kuleli ikota. Mina engikhumalani ngumfundisi uG Mlilo, ngizanxusa engilabo baziveze. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Salamukela kusifundo sethu salona leli viki, sinxusa umoya ongcwele ukuthi abe lathi nxa siyaxoxisana sizwe ukuthi simele siziphathe kanjani emhlabeni wona lo esiphila kuwo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukulibonga lona leli thuba esesilizuzile ukuze sihlole ilizwi likaNkulunkulu lalokho asimisela khona ensukwini zokugcina. Mina engikhulumayo ngingumisi Boneni Mhlanga. Asicimezeni sinxuseni uNkulunkulu ukuthi asiphathise kusona lesi sifundo. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Sivuma ukwehluleka kwethu lobuthakathaka bethu njengabantu. Sinxusa ubukhona bakho kuyona le indawo uthungamele sona lesi sifundo ukuze thina labazasizwa labazasilalela sibe sesincediseke ehambweni lokukholwa. Sinike ukuqinisela sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu, size siyechaya intambo sithunganyelwa ngumoya oyingcwele. Siyabonga ukuzwana lo mthandazo lokuwuphendula ngoJesu oyinkosi. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo njengoba sengitshilo bona sihlangane kusifundo salamhlanje esilesihloko esithi ukubona ubuso bomkhandi wegolide. Singakayiphambili kulesi sifundo bengifisa ukuthi ngithi njengabalaleli lababukeli asike sihlaleni sesilandelele lesi sifundo kakhulu. Impilo esiphilayo igcwele ubuhlungu, igcwele izinyembezi, kunenge ukuhluza abantwana bakaNkulunkulu. Lesi sifundo isibona kuyisifundo esasincedisa ukubana simelane lobunzima phakathi esingena phakathi kwabo ukusa namalanga. Akusifundele abaseKorinte besibili ngo3 ivesi lika18. Verse 18 ufunda kanje, ithi njalo thina sonke esibonakalisa inkazimulo yenkosi ngobuso obungambozwanga siguqulelwa ekufaneni layo ngenkazimulo ekhula kokuphela evela enkosini engumoya. Ngelenye version lapha ethi yona thina ke sonke esilobuso obembuliweyo sibona inkazimulo yenkosi esibukweni. Isebenzisa ibala lethi esibukweni. Kulogwalo maforo elika Amy Carmichael elithi Learning of God kukhasi 50. Uthi yena wathatha abantwana lapha eIndia bahamba bona bayebona umkhandi wegolide. Nxa befika endlini yakhe lebatho ukuthi kunosawuthi laphana lokunye okuhlanganiswa legolide. Abese kuthatha lo muntu akufake eziko elishisa vutha. Nxa lisitshalana igolide libonakala lincibilika. Alikhiphe ngodlawo emlilweni. Engalikhupha ngodlawo emlilweni alihlolisise ebona hayi kalikabi sesimeni asifuna alibuyisele. Nxa libuyisela uyafaka usawuthi wakhe lowana afake lakho lokhona akufakayo okunye okunengi. Abese sengeza umlilo ngamandla. Kuthi wakwenza lokho kuphinda kwaze wathi omnye umntwana wathi hawu akusitshela ukuthi uyazubone ngani ukuthi leli golide selihlambulukile ngempela. Impilo yethena uma sengibona ubuso bami sobukhanya egolideni. Uma sengibona ubuso bami sobukhanya ngaphi? Egolideni. Kuyini esingakutsho ngamafitshane nxa silalele sikhalisa isihloko sesifundo salamhlanje salela indaba kaCarmichael. Kuyini esingakutsho esingakukhangelela kulesi sifundo ezathi singene kuso namhlanje? Namhlanje esingakho yikuthi sibone ubuso bomkhandi. Igolide
insimbi engachiphanga egejwayo emhlabathini ibe isifakwa emlilweni ukuze kukhitshwe amakhwala abe khona ukuze iphelele ibe insimbi ebukekayo edulayo njalo ukubeke kwacaca ngendatshana osilethele yona ukubana ekugcineni okwenza ukubana umkhandi asuthiseke ukuthi igolide seliphelele ukuthi abone ubuso bakhe sikubeka kithi ukuze uKristu asuthiseke ngathi ukubana abone isimilo sakhe sesiyithi sesifana loKristu siyabe sesiphelele so izinhlupho umlilo lo engezwayo lo kulungisiswa mina lawe ungakhangela kumakotali esilawo kuvezwe lapha igolide bese kuvezwa ubuso bukaKristu buphakathi egolideni so nxa esebonakala kuzimilo zethu so kuveza ukubana sesilungisisiwe sesiphelele sesimlungele umyeni ngifisa ukuthi ngithinte lokho mfundisi ukhulume ngendatshana le ukuthi igolide leli belibiselwa and ungayifunda kuhle ibisithi nxa libiselwa ukuchisa komlilo kuyakhwezwa umaforo wasethinta indaba yokuthi igolide lililitshe elilesisindo kangaka kodwa ungakhangela indlela elize liphume izigaba elidlula kizo ukuze liphume selilokho kumele libe yikho khona izigaba ezibuhlungu kakhulu eziletha kumbe ezigoqela ukuchiswa lokuphindwa emlilweni omkhulu so khona lokho kusifundisa ukuthi uKristu udinga ukuthi alungisise izimilo zethu aze abone isimilo sakhe sesibonakala kithi ukuchiswa lokhu ngakumeleni ukuchiswa lokhu yizwe izinhlupho lezimfundisi esingena kizo kwesinye isikhathi uyathola sisithi mina inhlupho ziyangandela kimi seziningi mina ngiyakukholwa ukuthi uNkulunkulu nguye owaziyo ingcekeza esesimilweni sami nguye futhi ozatsho ukuthi libiselwa kangaki igolide njalo isiqongo somlilo sifanele sibe nganani and khona lokho kumele kusinike ukuthi siqiniselele khona lokho ukuthi ekugcineni siphume sicwebezela njengegolide okay inhlupho ziqinisa njani ukuthi sazi ngempela ukuba siphakathi kwempi phakathi kobuhle lobubi uyabona nxa kungela hlupho ngeze wabakwazi ukuthi uqine okunganani alright isiphepho ukuze size nxa isiphepho sisiza sizovivinya kumbe sizozamazamisa isakhiwo ukuthi sivezakala ukuthi siqine okunganani now ngeza ke wabakwazi ukuthi ulolaka kumbe ulalaka nxa kunyela okulingana so uhlupho luyeza ukuzosivivinya ukuzosilinga kumbe ukuzosizama ukuthi kuvezakala ukuthi sisempini yebo siqine okunganani so siyazidinga lezi inhlupho ukuthi zibuye zilungisise izimilo zethu ekugcineni kwakho ngempela siyabe sinjengegolide leli elifakwe emlilweni wengezwa sesiphuma sesicwebezela sesokuvezakala ukuthi laba baphelele yakwazi umaforo ungakaqhubekeli phambili mfundisi umaforo uthinta indaba yokuthi kule inhlupho eziza zisincedisa ukuthi uvezakale siyikho khona uyakwazi ukuthi nxa into yonke ihamba mfundisi kulokudla etafuleni abantwana besesikolo konke kulungile ungathi sonke singamaKristu ungathi sonke singamaKristu lawe ungeke ukuzwisisa ukuthi awusomKristu kuze kufike ithuba lokuthi uzufakwe emumweni oza kutshengisa kahle kahle lokho oyikho khona so inhlupho ziyasincedisa ukuthi lathi sizizwisise uEllen G White kwenye indawo uthi kumele inhlupho zize ngoba silezinye
izono singokunye esiyikho khona esingakwaziyo kodwa okwaziwa nguNkulunkulu onguye ojonga ukuthi akususe ezimpilweni zethu. So uNkulunkulu uyavuma ukuthi lizilingo zisehlela ukwenzela ukuthi sizizwisise ukuthi sinjani. Nxa sesizwisile sabona ubuthakathaka bethu bese sivuma ukulungisiswa sifanele uJesu. Ngithathekiswa yileli lithena nxa konke uhamba kakuhle ungabona ni yonke into right. Kodwa nxa sivivinywa singena phakathi kwezilingo kuyasikhumbuza ukuthi sisempini akuhlalwa ngaphansi. Asike singene siye phambili esifundweni. Akungifundele uRomans 8 verse 29. Ubuso lo Genesis 1 verse 27. Yekela uGenesis ngizamfunda u127 usibalele abaseRoma ngo8 ivesi ngo29 ithi ngoba labo uNkulunkulu abazi ngaphambili wabamisela ukuba babe lesimo esifana lesendodana yakhe ukuze ibe lizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Ngoba labo abazi ngaphambili wabamisela labo ukubana babe njani lezimilo ezifana babe lezimilo ezifana njani lokho esisikhuluma ngaleyo ndaba efana naye Wegolide kumele kubonakala ukusokwane kukaJehova. Right, uGenesis 1:27 ungaqala ngo26. Okay. Uvesi ngo26 ithi uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngesimo sethu ngomfuziselo wethu njalo kabuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle lezinyoni zemoyeni phezulu kwezifuyo phezulu kwawo wonke umhlaba laphezulu kwazo zonke izinanakazana ezihuquzela emhlabathini. 27 ngakho uNkulunkulu wamdala umuntu ngesimo sakhe wamdala ngesimo sikaNkulunkulu wadala owesilisa lowesifazana. Ku8:29 ukhuluma ngalabo abamiswa ngaphambili ubana babe lesimo sendodana kabani kaNkulunkulu. Ku-Genesis 1:26-27 sifunda ukuthi umuntu vele edalwa wahle wadalwa ngumfaniso kabani kaNkulunkulu. Ubana amfuze uNkulunkulu nxa umkhangele ubone uNkulunkulu kubani kuye. Yiziphi impawu eziveza ukonakala kwalo umfanekiso kaNkulunkulu eluntwini na? Bona umuntu ubedalwe ngumfanekiso kaJehova. Efana loJehova ingaphakathi naphandle ephelele. Kodwa ngenxa yesono umuntu ubalekile kusimilo lesi sikaJehova. Umuntu usezicabangela. Umuntu uyagodla. Umuntu usebuthakathaka. Umuntu uyagula. Umuntu kasaphelelanga. uNkulunkulu ufuna ukubuyisela umuntu kusimimo lesana ayiso sona ekuqaleni. So yikho sokubuya indlela yokuvivinya le yokufaka emlilweni ukuthi kususwe konke lokho ubuthakathaka ukugodla ukungacabangeli abanye abantu kuphele isono siphele impela. Yes, njengehubo lika 54 uthi noma kunjana ngali noma ngomlilo ngovuma isono kasinjani kasifi impela. Yiwo kumele kube ngumthandazo wethu balaleli izikhathi zonke ubana umlimo asisebenze loba ngingena emlilweni ukuthi ngisebenza ngiyavuma Nkosi konke kusebenzela njengehubo ka 131 mangifuze uKristu kuleli. Yes umaforo ungikhumbuza uExodus 34 ungafunda uverse 6 lo 7 laphana basinika ukuthi uNkulunkulu unjani. Ngibuyela ekubeni njengoNkulunkulu kumbe isimilo sikaNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu wathi edlula phambi kaMose wasesithi uJehova uNkulunkulu olesihawu olomusa ophuza ukuthukuthela ogcwele uthando olobuqotho. So uNkulunkulu uyikhona lokho. Kodwa umuntu njengoba uMaforest evezile umuntu ugcwele inzondo umuntu ugcwele ukuphindisela umuntu usegcwele ukuzifunela kwakhe. Yikho uNkulunkulu ethatha inyathelo indlela umfanekiso lo kawusakhanyi kakuhle usuyilokho ongayisikho inzondo njana usithi ukungena kwesono kwahle kwadiliza isimilo sikaNkulunkulu emuntwini. So injongo kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni uRoma 8:29 usivezela icebo likaNkulunkulu lokubuyisela umuntu kulokho akade vele ikho khona. Ngoba umuntu walahlekelwa
yikuba njengoNkulunkulu. So uNkulunkulu ethandweni lwakhe ufisa ukuthi ngawo umuntu ubuyela abe njengalokho. Kodwa indlela yakhona yokubuyela umaforo uthintile lapha indlela yomlilo. Ukuze isono lesi esesihlezi phezulu komuntu sife impela kuzamela umuntu adlule emlilweni. Ukugcwesa kwelo kutsho othi ngimfunde isicaphuno sekhasi ka Desire of Ages kukhasi 671 uthi yena ngoba lowo mfanekiso kaNkulunkulu kudingeka ubonakaliswe ebantwini. Kwinobonakaliswa ebantwini udumo lukaNkulunkulu okunye udumo lukaKristu uthi luyahlanganela ekuphelelisweni isimilo sanjani sabantu bakhe. Amazwi esicaphuno la uwezwa esithini ngokupheleliswa koluntu na? Ungakhanda uJobe 1 I think ungakhanda iverse ka 10 nelika 9 asichiye ka 10 ka 9 ungakhanda uJobe 1 ukhanda uMateyu 5:16 konke kuyakhuluma ngokupheliswa ngalesi similo sikaNkulunkulu. Uyabona indaba isho umfundisi Mdilo iyokupheleliswa iyasho even ukuthi siphelele njengoba ubaba osezulwini ayiphelele. 5:16 abesesitsho ukuthi ukukhanya kwethu kakuvezakale emhlabeni ukuze umhlaba ulethe udumo kuJehova osezulwini. iBhayibheli lithi uJobe wayephelele exwaya okubi elesimilo sikaNkulunkulu. Kunjalo bangena emlilweni lama challenges atshiyeneyo kodwa esingakho ukuthi umlimi akufunayo yikubuyisela abantu kwi-image yakhe abathokozisa uNkulunkulu ngabalesimilo sikaNkulunkulu. Asikukhaleleni sikulweyiseni lokho bathandekayo loba singena ezinhluphekweni sibekwazi ukuthi kusebenzela ebuhleni. uRoma 8:28 ongemuva kwalesi baliye uthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo. Yes. Khangela futhi mfundisi indaba kaJobe lapha ku chapter 1. uJobe nyakuzwisisa ukuthi okwamenza wanqoba ukuthi wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani. Yikho enye impendulo yakhe sithi ngibuye ngize ngiyabuyela ngize. Uyazwisisa ukuthi ophethe intambo ngubani and uyazwisisa ukuthi injongo kaNkulunkulu ngaye yini. So yikho kwenza uJobe anqoba. So ngeyindlela njengomKristu okumele sikuzwise ikwazi ukuthi uNkulunkulu ubani njengoJobe uyini empilweni yethu. Vele umfundisi liyani ivesi esaqasa ngayo uPsalms 23 uyasivezela ukuthi nxa uNkulunkulu engumalusi kuthi ukuthi nguye ocanda izinto zonke nguye umqali lomphelelisi okukhona nguye ukuqala lokho. So konke okulapha phakathi kulawulwa nguNkulunkulu. So nxa thina simethemba uNkulunkulu kasesabi lanxa siwelwa yini. So yikho okwenza uJobe wabekezela wenelisa ukunqoba ezinhluphekweni. And thina ngicabanga ukuthi kazange azwisise wayengakwazi ukuthi impikiswano phakathi kokuhle nokubi phakathi kukaKristu loSathane behind scenes wayeceliwe ukuthi kufanele ukuthi ame kusale olunye uhlangothi lumqakezela izandla. So uJobe simbona ezwisisa ukuthi uNkulunkulu nguye umhlengi and uyaphila vele kasoze amchiye lanxa sokunjani. So uNkulunkulu kuye kuthini simthembe ngokumzwisisa ukuthi ungubani ezimpilweni zethu. Ngifisa ongilaleleyo ongikhangeleyo abe lalo umcabango akuzikhangele ukuthi kusukela nje maybe ivikile liqala kumbe izolo nje kusiyafika namhlanje ukuzibone usesigcawini sikanobhutshuzwa iground yeBhora kulolu hlangothi kuloSathane nezithunywa zakhe kulolu hlangothi nguJesu Kristu nezingilosi zakhe wena uphakathi lapha enkundleni nguwe umdlali. Ngubani okuqhakazeleyo kususela izolo kusiyafika namhlanje ngoSathane okuqhakazelayo yini kumbe abathokoza ngayo nguNkulunkulu yini? Lokho ngumbuzo umele umuntu munye ngamunye azibuze aziphendule wona nxa sihamba siya phambili ngezifundo zonezi. uJobe nxa bekhuluma uJesu uthena inceku yami le ithembakele.
ingaze uyenzeni izasala ukithembakele usathi hayi ngiza kususa lezi zinto ke kwasothi ngibona sibona imbano uzasala eqakeza izandla usathane kumbe Mfundisi umkhumbuze into ukuthi nxa sesenhluphekweni nxa uletha indaba kaJobe ukuthi nxa sesenhluphekweni kulaba kule iuniverse yonke ikhangele uNkulunkulu umhlaba engawanga ikhangela ukuthi ngizasala ngenzeni phakathi kohlupho engingenekile uyiluphi uhlangothi oluzachaya ama-trumpet lungiqakezile so uJobe wayekwazi khona lokho uJobe wazwisisa ukuthi izinto ezidlulayo ziyadlula wazwisisa ukuthi lanxa inyama le ivele izakufa wazwisisa ukuthi kumele ngangale abone uNkulunkulu so uJobe ukhangela izinto ezingangale ezingabonwa ngamehlo but emfuna ukukuchallenge amaKristu labasilaleleyo ukuthi asibeni kwazi ukuthi kasisodwa sibukelwe and i-decision esiyithathayo kumbe ama-actions esiwathathayo nxa sisenhluphekweni kulohlangothi esiyabe siluthokozisa so asikufakeni emqondweni yethu yona leyo ukuthi yiluphi uhlangothi olusala lunqobile singakhohlwa ngomkhandi wegolide singakhohlwa ukubana ukukholwa kwethu kuyangena phakathi kanjani komlilo ohlambululayo uHebrews 11 verse 27 uthini ngizayibala lapha esayivula ngokholo wachiya iGibhite engela kwesaba ulaka lwenkosi ngoba waqinisela kungathi uyambona onjani ongabonwayo kukonjani ukuba sempini isitha usilwa lesitha ongasiboniyo kodwa ngempela sikhona isitha ungaphikelela kanjani uye phambili ngokukholwa ekulweni lokhu na yazi into ongayiboniyo awuzwe abantu kuthwala umuntu uchaya izinto yabona awubona olwa lakho vele kuhle impi yakhona isekwenye level vele impi esiyiyo khumbulani izihlobo asilwe nenyama negazi kodwa silwa nemimoya endaweni eziphezulu angithi phela imoya yobunyama lokhu singabakwazi njengoba sike sakhuluma ithinta umhlanga lapha indaba yempikishano enkulu kukhona lapho esicelwa khona singabakwazi ukuthi ihlupho lolaluzivelele kuzasisiza so uJobe indaba le wayizwisisa ukubana hayi asilwi nenyama legazi angimboni engilwa laye lo mela mvikela so indaba le ngiyokukholwa ukukholwa ngayo kuma Hebrew 11 verse 1 asho ukubana isiqiniseko sezinto ezinjani ezingabonwa ungabona sesifuna ukukubona sokusilahlekela so impi esiphakathi nakwayo yimpi yemoya it's a spiritual warfare asimeni ngokukholwa silungisise indaba yethu yokukholwa siqine sibambele loba kunjani sibe kwazi ukuthi hayi siza kunqoba ekuphethe othi mfithizele khonokho okutshoyo ngalokho yini ingqikithi essence yini ingqikithi yombindano kaJobe kuyini ayengakakuboni engakuboni ngesikhathi esifana kuyini akwamukela ngokukholwa phezukwazo zonke izilingo wamukela ngokukholwa uJob 23 verse 1 ubususeqa uye ku8 usiyafika ku10 zithini bese siphendula le umbuzo siqinisa kade kutsho ithi lapha waphendula uJobe wathi lalamuhla ukusola kwami kulokhu kubuhlungu kabi isandla sakhe siyasinda loba ngibubula kangaka isandla sakhe siyasinda yes uvesi ngo8 lo 9 lo 10 ibisisithi kodwa uma ngisiya empumalanga yena kakho khona uma ngisiya entshonalanga kangimfumani khona nxa esemsebenzini enyakatho kangimboni angaphendukela eningizimu kangimboni lokuthi chazi kwakhe uverse 10 uthi kodwa uyayazi indlela engihamba ngayo nxa esengilingile ngizaphuma senginjengegoli uthi ngiqakeze izandla uyabalisa umuzwe sithini wathi ukuphendula
into key Yeah. yabona umuntu angathi kodwa konke lokho akukhulumileyo uthi angimbone ngimdingile nxa uyibala ichapter from verse 1 uthi ngabe ngiyazi lapha khona uyazi ngimlande uye ku verse ngo6 athi yena uyazi ngingamlanda ngendlela lamandla ngayo obenganqobo kodwa kenzi njalo uyangiqinisa uyabona lo esimkhonza esingamboniyo uyasithanda uyasenzela esingezake sazenzela khona ebese sithi uJobe ngokukholwa engikwaziyo uhlupho lolo engene phakathi nakwalo ukulahlekelwa abantwana la imfuyo yami yonke engikwaziyo ukuthi ngisemlilweni isiphetho sami igolide ngiyalazi mina ekugcineni ngizakuphelela njengegolide elingeniswe emlilweni kwengezwe umlilo so uJobe uyayizwisisa into angena kiyo uthi kubuhlungu angiqedisisi loba kuyini kodwa engikwaziyo ukuthi lo engimkhonzayo ulezi izathu ezinhle ngani bengisesililweni kuvikela iphelile emangcwabeni ngale eluveve ngale kulaba beko isihloko sabo lapha suddenly ngabona umama esegiqike hlaba umkhosi isandla phezulu bamgama enxese ehambe ngoba imiganga 10 meters or so ngabona umuntu wenkosi uphakathi kanjani kwezinhlupho uphakathi komlilo ovutha ufuna ukuthi bengifuna ukuthi ngithi okukhulunywa ngumaforo uthe uJobe waye phakathi komlilo kodwa ayekukhangele isiphetho uthi uyayazi indlela engiyithathayo nxa esengihlolile engiyaphuma ngikho khona yikho kwenza uJobe waqinisela yikho sikuthi into ekuvike phele ukuthi asibeni le bigger picture ngoba injongo kaNkuluNkulu yavezwa ukuthi asifake enhluphekweni kumbe ukusihlola injongo yikusisindisa yikuthi isimilo sakhe sivele empilweni zethu sibe sesingene embusweni so uJobe okwamenza waqinisela ukukhangela ngangale ezintweni ezingabonwayo wazibona esindisiwe mhlanga vele awululo kwento kwakhona ukuthi ukutshele umuntu ophakathi kwa umlilo yosithi ukukholwa phakathi komlilo abafana abathathu babesemlilweni angithi belokukholwa but loba engasasindisanga siyakholwa so into esimele siyiqinise uJesu ubuza ngolunye usuku uthi indodana yomuntu mayisiza iza kufumana ukukholwa na nxa kulolutho olusilelayo kubazalwane khathesi yikukholwa ukumethemba uJehova loba kunzima njani ukuthi uzanyenzela kahle so siyakudinga khona lokho imililo iyeza vele ngathi siphakathi nakwayo njengathi sikuleli siphakathi nakwayo imililo kodwa asibeni lokukholwa phakathi kwawo umlilo siyabonga umthandazo wethu ukubana izilingo esingena phakathi kwazo ukugulela ophakathi kwakho ongela imali ukuyabhadalela umntwana esibhedlela uyamoperethisa imali engelayo ukuthi ubhadala ama-fees ukufela ungena phakathi kwakho sengani ungakubamba ukwamukele njengoJobe owathi lokhu kuvinywa kwami ngiyakwazi bona ngizathi siyaphutha kukho sengihlambuluke njengegolide kuJob 13 evesi ka15 uthi yana noma engangibulala ngizakwala ngimethemba ngempela ngilonde indlela zami ebusweni bakho uyaqiniseka ngalokho ukwatsho Mrs Mhlanga lapho ukuthi yena okunye kwakusenzwa ukuthi uJobe wayemazi ubani uNkulunkulu yikho kuJobe ngo19 verse 25 ethi ngiyamazi umhlengi wami yes ngiyamazi umhlengi wami kunjani okhona yes kwayakho inkambo yezilingo ongena kuzo zikuhlambulula njani ngaziphi ezinye indlela ongahlambuluka ngazo ngaphandle kokuhlupheka kule ndaba exoxwa nguHelen Keller oyisiphofu njalo eyisacuthe uthi isimilo asiphonga ukuvela uzihlalele ngokuthula kodwa ungena kunkambo yezilingo ukuhlupheka kulapho umphefumulo uqiniswa khona ubone impilo ngokucacileyo uvuselele uze uphelele kugwalo lakhe Leadership volume 4 volume 17 unumber 4 kuyini esukuthola uyavumelana la le nkulumo kamama lo yini
Yeah. Akula ke indlela mfundisi igolide elingahlanjululwa ngalo ngaphandle komlilo. Alright. So ngiyavumelana laye umama lo ukuthi akula similo esihlambulukile esingapho ngihlambuluka ebunandini lezintweni ezifana lalezo. Kodwa kufanele ukuthi isono sifimpela sisezinhluphekweni. Bengifuna ukuthinta lapho ukuthi Right. uNkulunkulu usithembisile bengisithe engxenye singaphathiseka njengamaKristu ukuthi sifunda njani ukumethemba. Ingoma ithe laphatsho khona zakuya sitsho loba umalusi ethungamelela esigodini sethuzi lokufa kasiyikwesaba. Ngifisa ukuthi ke sixoxe sifunda njani ukuvuma ukwethemba uNkulunkulu. Mina ngiyakukholwa ukuthi singakabi seziphephweni kumbe singakabi senhluphekweni sifanele vele ukuthi sihambe lo nkulunkulu. Yikho uMateyu 7 uJesu lethu umfanekiso wamadoda amabili, eyinye yakhele edwaleni, eyinye yakhele echebechebeni. So sakha isiphepho singakafiki. Sifunda ukuhamba lo Jesu kungakabi kubi. Ukuze lanxa sokukubi sokulezi phepho sethembi siqhubeke sihamba la. So uJobe ukuthi ivini engakafelwa ngabantwana engakafelwa ibusiness wayevele kwazi emethembu ehambe layo. So wayekwazi ukuthi lo angakangijiye ngenkambo abelayo. So ngiletha i-challenge kithi njengabalaleli labafundi beBhayibheli ukuthi kasifundeni ukuhamba lo nkulunkulu izikhathi zonke kokuncane uthembekile. Lezi phephweni ezinkulu uNkulunkulu uza kwalethembekile hamba lathi. Okay, nxa sekhangela uMateyu 25 sukela verse 1 kuya ku12 sihlangana lamazwi okugcina kaKristu athinta kakhulu imifanekiso. Kulomfanekiso wentombi ezinjani ezilithumi. Sisifundani ngendlela zokuphela kwensuku zokugcina esikuzo manje katheso. Yeah, it's okay. Engikuzwisisayo ukuthi uJesu amazwi akhe ogcina asitshiyela i-challenge yokuthi sifanele ukwakha izimilo. Alright. Isimilo sakhona kasithengwa, kasicelwa, kasibolekwana, kasihlephunelwana ukuthi mfundisi imlilo ngicela ungihlephunele. uNkulunkulu ukhangelela ukuthi ilo la lo kasebenze kavuma uNkulunkulu amsebenze ukuze kuphume isimilo leso esakwamukelwa ekuzeni kukaJesu. Yikho kuthiwa abantu abahlakaniphileyo bathatha ama light elamafutha ayeneleyo. Kusitsho ukuthi bavuma ukuthi umoya oyingcwele enkambweni yokukholwa abafundisi ukuba njengoNkulunkulu ukuba njengoJesu. Bavuma ukuthi izinhlupho zibalungisise bafanele uJesu. Babe lesimilo sikaJesu. So lo ukulungisiswa kwesimilo ngokomuntu munye ngamunye kakho ozalungisela omunye isimilo. Yes. Indaba yentombi lezi ezilithumi. Yeah. Amafutha kuthiwa amele umoya oyingcwele. Okwesibili abesemela isimilo. Right. Now konke lokho sekuthintile umhlanga akubolekwa. Yeah. Nxa ungathobelanga umoya oyingcwele wakuthungamela ungelawo, hayi awungeza ke ngawucela kumfundisi umlilo. Angaza niyakuchathekela, hayi hambe udinga ube lawo. Isimilo sikaKristu, isimilo esimele esifuze sibe laso asibolekwana, emphasis ekhona. Lokho okuchiwe lapha yikuthi konke lokho kokubili siyakudinga kunhlupho oluzayo okuthiwa i-time of trouble, isikhathi sokuhlukumezeka esizayo maduzane. I-crisis ezayo njengabazalwane uJesu amazwi akho okugcina sikhumbuza ubana hayi lidinga amafutha, lidinga isimilo, lidinga umoya oyingcwele. So kukho konke lokhu usekwakuthinta umhla akulungiselelwa ngesikhathi sokuhlupheka. Sikulungiselela manje kusakuhle, sisakhonza, asikudingeni, sikhule, siqine kukholweni, sibe ngamamonya okukholwa, abantu abalamandla kungakabi lo hlupho, ukuze nxa lusiza uhlupho senelise ukunqoba
uJesu nxa ekhuluma uMaforo ngikhumbuza indaba yebandla lokugcina okuthiwa yiLaodicea. Nxa uNkulunkulu eveza ukuthi kaliqandi leli bandla kalitshisi. I-council kumbe isixwayiso ukuthi wozani lizothenga igolide elenziweni elihloliwe emlilweni. Isimilo wonke umuntu kathesi silungiselela ukuza kaJesu asikhaleleni ukuthi izimilo zethu zilungisize. uNkulunkulu kasisize ngoba kwesinye isikhathi siyabe siphila nje siziphilela nxa singavuma ukuhlolwa kuthi ukuthi kasivuma ukuba ngama subjects ombuso ngoba ama subjects ombuso kuzamela ahlolwe isono sonke sife sifane loJesu. Kumbe ngemphasize lokho. Alright. Lezi kuthiwa zazizintombi. Ziphelele. Isimilo ayisho similo sami esilungileyo. Vele ngeza kwaba lesimilo isimilo sika Jesu. Kuthiwa zazizintombi. Umuntu uphelela nqambi manga ngenzeni uyawudinga umoya oyingcwele. Awungeza ke wazilungela wedwa. Uyamdinga usiyasidinga isimilo sika Jesu. Nxa usuphakathi emthimbeni ubuza ukuthi hayi ndoda ungene njani? Awungeni ngesakho isimilo, singena ngesimilo sika Jesu. Khona lokho akuthintileyo mhla yikho ukudingakalayo izihlobo ezithandekayo. Asimdingeni uJesu kusakuhle sithunganyelwe nguye izikhathi. Nxa usiyaphambili ngoMateyu 25 usukele verse ka31 usiya ku46. Kukula sifundo ngomfanekiso wezimvu lambuzi. Njalo sikhuluma ngezimilo. Kusetshenziswa ndlela bani yokwahlukanisa izimvu lembuzi? Kulezimilo bani sesizifumana lapha kathesi? Isebenzi yabo. Isimilo ukuthi zazithela ngayiphi indlela. So asisindiswa ngemisebenzi. Imisebenzi ibonakala ngoba sensindisiwe. Ngiyapha nje ngoba ngisindisiwe. Angiphi ukuze ngisindiswe. So zihlobo ezithandekayo imbuzi lezimvu lokhu kwahlukanishwa ngenxa yokuthi khona kuziphatha njani kulesimilo esinjani. Yikho uJesu esithi kulabo abazi izimvu uthi la ngebona ngidatshukelwe la ngembathise la ngibona ngilambile la ngiphukule. Isimilo sika Kristu nxa sesilaso siphila phakathi kwethu sizaphila njengoba uKristu waphila. uJesu ehamba lapha kuthiwa into ayenza ukuthi asuse yonke into ekhathaza umuntu. Ngabe kungumkhuhlane wayelozwelo kuthiwa wayemuvwa iluzwelo loba yikulamba yikuswela yikwenzani uJesu wayefinyelela abantu endingekweni zabo. Nxa uKristu eselikithi ezimpilweni zethu sizahamba njengoba uKristu wahamba. Uzwelo lukaKristu lwabe lukithi sizafinyelela abantu. Imisebenzi yethu izaveza ukuthi uKristu uphila phakathi kwethu. Kodwa imisebenzi asesiyenze ukuze uKristu njengoba uMaforo esethintile ukuze uKristu asamukele. So izimvu lembuzi ehlukaniswa ngalokho ezikwenzileyo kusiya ngokuthi obesebusa impilo zabo ngubani. Sisiyabonga abathandekayo ngithemba silalele sonke ukuthi kukhulunywa ngezimilo kuntombi ezinjani ezilithumi ezathatha amafutha kanjani eleleyo ezizathatha amafutha kanjani angenelanga izimilo lezo okukhulunywa ngazo la kumvu lembuzi izimilo njalo umbuzo engiba nawo ongaziphendula wona wedwa lapho khona ngothona isimilo sakho sibonakala kakhulu sibonakala njani unguwe wedwa ebunyameni ungela muntu usukela lapha mntwana jaha waya eGoli waya eAmerica waya ngaphi wahlukana labazali wahlukana lebandla ubukade ukhonza isimilo sakho sinjani ulapho khona ngoba bathi bona isimilo somuntu sibonakala kakhulu eyedwa ebunyameni. Ungumuntu onjani kungekho umuntu okubonayo uma unguwe wedwa kungekho umuntu okubona unjani. Akusifundele lokho uziphendule wena wedwa. Akusifundele uDaniel ngo12 verse ka3 uyefunda le verse ka10. uDaniel ngo12 iverse ngo3 ithi labo abahlakaniphileyo bazakhazimula njengokubenyezela kwamazulu lalabo abaholela abanengi ekulungeni bazakhazimula njengezinkanyezi okwanini lanini. Uverse 10 abesesithi abanengi bazahlanjululwa bangabi lachatha njalo bacolisiswe kodwa abagangileyo
bazaqhubeka begangile kakho kwababi ozazwisisa kodwa labo abahlakaniphileyo bazazwisisa. Nansi indaba besikhangele kathesi ngezimilo zabantu besikhathi sonjani sokugcina. Kathesi sesikhangela ngezimilo zabantu abaza kufunyanwa nguKristu benjani bephila ekuzeni kwakhe. Kulama verse asanibona awabale kuyini esikufumanayo khonapha? Oqathekileyo ukubana ekugcineni uKristu nxa esesiza ezothatha benze intando yakhe uyafumana kulabantu ngabantu abaphilayo esikhathini sokugcina. Ibisicacela iBhayibheli ukubana okuqathekileyo yikubana izimilo zabo ngezinjani, abahlakaniphileyo babenjani. Ukuhlakanipha okukhulunywa lapha ayisikho ukuhlakanipha okwazi ezesayensi, maths kumbe igeography. Yikumesaba uJehova. Umuntu omesabayo uJehova uyakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Imibhalo siyibalile akusijuni ngendlela lokho kuyachaza kuveze ukuthi ukuhlakanipha uyikho khona ayisiko kubala labo science akho konke kuqhakathele ukuthi uziphilise ngakho kathesi kakhulu. Kodwa ukuhlakanipha yikuphi? Ukumesaba uNkulunkulu. Yokumesaba uNkulunkulu. Alright. So sokusenzakala konke lokho konke kuza kwenzakala ifuture ikusasa uJehova uchayile wasitshela. So akubajumi laba abahlakaniphileyo. Alright. Baza kuhlala bengabalungile. Kukanti laba abangamesabiyo uJehova abenza ububi baza kuqhubeka beshona lokona. So Maforo ekunye engikuzwisisayo lapha okuthintayo ukuthi bazazwisisa izehlakalo zokuphela kwesikhathi njengoba zibethiwe embhalweni kaNkulunkulu. And futhi ngizwisisa lokuthi bazazwisisa ukuthi kungani besenhluphekweni. Bazabe bezwisisa futhi nxa usehluphweni ungazwisisi kuba lengozi yokuthi ungagcina uphuma endleleni. Kodwa nxa uzwisisa ukuthi njengoJobe, uJobe wayezwisisa ukuthi uphakathi kwempi kodwa isiphetho ikuthabela igolide. So laba abahlakaniphile ukuhlakanipha ukukhangela isiphetho lokuzwisisa ukuthi ukuphela kwendaba kumi njani. So yikho laba abasikhathi sokuphela laba abazangena phakathi kokuhlukuluzwa okungazange kube khona bayakuma. Usaphambili kodwa ufunde uverse 1 kaDaniel chapter 12. Uverse 1. Uqinisa kokho okhuluma ngakho uDaniel chapter 12. Uverse 1 uthi ngaleso sikhathi uMikhayeli umbusi omkhulu olinda abantu bakini uzavela. Kuza kuba khona isikhathi sokuhlukumezeka okungazange kube khona kulokhu kwadabuka izizwe kuze kube yiso. Kodwa kuleso sikhathi abantu bakini bonke labo abalamabizo azafunyanwa elotshiwe encwadini bazahlengwa. Right. Qedisa inkulumo. Right. Inkulumo yami bisithi mfundisi ukuthi bahlupheka bezwisisa lokho okujongwe nguNkulunkulu nezimpilo zabo. So lanxa beqinisela ekuhluphekweni bakhangela umgomo ophambi kwabo oyimpilo ephakade. Yikho kumele ukuthi even khathesi leso sikhathi singakafiki sihle sikukhangele ukulungiselela leso sikhathi. Yes, yikho ukuqedisisa. Abajunywa yilutho futhi akulalutho oluyabe lulutsha kibo ngoba bamkholi uNkulunkulu ngoba izehlakalo zokuphela kwesikhathi zilethiwe lapha. So abahlakaniphileyo bazamthatha uThixo elizwini izehlakalo sezisiza bazabe bezwisisa. Ozongikhumbuza ngezisuku zobunyama ama dark ages ukuthi abanye bachiswa behlabela izingoma, abanye bachiswa bebekhuleka. Angikaze ngikuzwisisa ukuthi umlilo usidla inyama kodwa ngikhuleke. Umlilo usidla inyama ngihlabelele. Kuyakuzwisisa. Kuyabe kusukele nga. Kuthiwa kuza kuba lohlupho olungazange lube khona. Ubona ngani umuntu ohlutshwa ngokwizinto okuncane lokho kuswela umsebenzi umuntu ahlaba umkhosi, kuswela umendo umuntu ahlaba umkhosi angani uselahlekelwe yikho kona. Nxa ungeke wangena emlilweni lo okhona khathesi omncane lo pho lo ozayo uzawumela yini? So sihlobo esithandekayo asamukeleni uNkulunkulu nxa esilungisisa esivivinya sisemlilweni khathesi
ubuso lobo Bomkhandi buvele khona manje. Labo kuphela abahlakaniphileyo abazakuma esikhathini sokugcina yilabo abalobuso Bomkhandi okunguJesu Kristu. Asikuvumeni khathesi nxa singena kikho. uJakobe uthi thokozani nxa lingena ezinhluphekweni ezishiyeneyo ngoba zisebenza ukubekezela, zisebenza okuhle kithi. Kunenge singena kikho ukwahlukana kwethu. Lembuyisela emuva kuntombi ezilithumi kulamaqola amabili. Intombi ezihlakaniphileyo lezesiwula. Nxa ususiya embuzini kulamaqola amanjani? Umfanekiso wesibili imbuzi lezimvu. Kakathesi nxa sisiza kulesi sigaba sokulamaqola amabili futhi. Abahlakaniphileyo bebekezela ezinhluphekeni labanjani labanye abathi bengena phakathi kokuhlupheka bengala kuqedisisa. uSamuel 22 verse 11 uthi owenza okulungileyo ongalunganga kahlale esenza okungalunganga, longcolileyo ahlale engcolile, lolungileyo ahlale elungisisiwe, longcwele ahlale enjani? Engcwele. Lokho kukuphawula lezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi kulabahlakaniphileyo abalokuqedisisa ke. Bemfisa ukufithizela ukuthi isikhathi lesi esikhulunywa lapha isikhathi umusa uyabusuvaliwe. Uyabusuvaliwe, right. Omubi uyabe siba mubi ngamandla. Kodwa laba abaqedisisa abahlakaniphileyo okuzabenza bame njengalaba abadlula emlilweni izolo bama bahlabela kunjalo yikuthi uNkulunkulu bamile baphelela phambi kaNkulunkulu. Akusekho kunye okungaba sihlubule entandweni kaNkulunkulu ngalesi sikhathi. Vele sebezwisisile ukuthi injongo kaNkulunkulu iyini, bavuma uNkulunkulu wabahlambulula, sebengabalungileyo, sebehlala belungile. So bamzwisisa uNkulunkulu, baphila phambi kukaNkulunkulu ongcwele. Yikho kuthiwa iJacob's time of trouble. Babe bebindana loNkulunkulu becabangisisa ukuthi mhlawumbe inhlupho lezi, mhlawumbe isimilo sami, kodwa bazakuma lanxa izinto zinjani ngoba bezwisisa uNkulunkulu lenjongo yakhe. Utsho kahle Maforo, utsho kahle Mrs Mhlanga ukuthi kumele sinqobe lezi zilingo ezinjani esingena kuzo ezincane. Kungani kuqhakathekile kuba izimilo zethu zakhiwe njalo nje zikhule. Uma sisazi ukuthi izulu sizalibona singene kulo, kasingeni kulo ngokuyokuningi kodwa singena kulo ngezimilo zethu, ngesimilo sikaKristu esibonakala kithi. Yes. Sikhumbule sike sathinta lapha ukubana uJesu ulungisisa izimilo ze. Ufuna sibuyele kusimilo lesakuqala esasiyiso sona esasilahlekelayo. So ungakuzwisisa khona lokho ukuthi indlela yakho ngumlilo. So kukho konke singena kikho uyasilungisisa kancane kancane. So sichiyene lalapho izigaba lapho esikhona zichiyene, inhlupho zibuya ngokuchiyana. So wena yamukela izikhathi zonke, ukhulekela ukuthi umlimo akunika amehlo okukholo okubona ukuthi kuyini okwenzakalayo ngempilo yami, kanti ngiyangaphi. Imap yalapho yakhona, iroad map, umlimo akunikeze ubusuzwisisa izinto ngendlela ezenzakalayo. Ngeqiniso ungazwisisa siyakungena ngamasango phari. Siyabonga. Vuma uthi singaphi sisembizeni. Ungabona usiza lesi silingo Bomkhandi usevumile ukuthi ake ukutshe unyolo lutho laphana. Akukhipha ukhangele ubuyele njalo njalo. Yes. Akhweza umlilo. Kulomunye owabhala ngelinye iculo lithi ngesilungu I am a rock, I am an island. Kambe wakwazizwa ufuna ukuba wedwa nje. Wedwa nje. Ungezwa umuntu esethi uhambo lwami loNkulunkulu ngolwami ngedwa kuphela. Akusiyonto engifuna ukukhuluma ngayo ngilidwala ngisesihlengeni ngingedwa. Amagama la uwezwa njani ikakhulu nxa waqathanisa lo Ephesians 4 verse 11 kusiya ku16. Ku16 u11 uthena yena wasenika abanye baba ngabapostoli, labanye babe ngabaprofeti, labanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabelusi labafundisi
ekuphelelisweni kobungcwele emsebenzini wenkonzo ekakhiweni komzimba kaKristu. Nxa siqathanisa lalothi I'm a rock ngima ngedwa, kambe kuyahambelana ubuKristu kambe ngobomuntu oyedwa yini? Yeah. Uhlupho esilalo kulabantu abathi mina angiceli lutho. Alright. Ngaphandle kokudlula ndento zami. Yeah. Even esigabeni onto zakhe umuntu akafuni ukuhlanganela labanye abantu. Uzwe mina ndama policies zami kulabo zivuthi esigabeni. IsiKristu esipheleleyo loba wena ungakudingi lokho ukwenzele abanye. Uqathekile ukuthi sihlanganele labanye. Ungabala uEfeso ngo4 verse 11 siya ku16 uthi uKristu uyinhloko thina simalungu omzimba. Izitho zomzimba ngokutshiyana kwethu omunye iminwe izandla zinyawo ngokuthi akula sitho somzimba esingela sizo esingela ncedo. Singamanyana zihlobo ezithandekayo. Umhlaba uza kubona ukuthi singaba kaKristu. Kuyadingakala ukubana sisebenzelane, sithwalelane imithwalo, sisekelane emsebenzini kaNkulunkulu. Lasesigabeni kakini sibonakale sivezakala ukuthi singabantu abanjani, sibe lusizo kumphakathi. Babekwazi ukuthi leli libandla la ngamalungu ebandla siyancedisana njani. Engikuzayo lapha Maforo ukuthi isimilo sikaKristu isimilo sikaKristu kasivezakali kimi ngingedwa. Kodwa uKristu ukhangelela ukuthi ebandleni lakhe ekhangele esezulwini njengomkhandi wensimbi ekhangele igolide azibone. So uKristu uKristu ukhangelela ukuthi azibone abone isimilo sakhe ebandleni. Uyakwazi ukuthi nyake ngicabanga ukuthi uKristu ephila lapha emhlabeni izigaba zazihlaliseka ngoba wayengachiyi kulobuhlungu. Wayengachiyi kulenyembezi lapho abakhalayo wayebathulisa, abalambileyo abaphukudla, abafelweyo abavusela. So ibandla lifanele ukuba njengoKristu esigabeni. Lifanele ukuthi lithwale abantu abalenhlupho inhlupho zabo libakhulule ezinhluphekweni. Njengoba uMaforo sethintile kwesinye isikhathi ezimfeni asiphatheki lanxa siphatheka ungani ngokokumakisa iregister ukuthi ngikhona. Mina ngakhula mfundisi nginanzelela ukuthi umama wayesithi nxa esiyemfeni engela lutho angaluphatha anti emfeni kudliwa inyama kufuneka amatamatisi engelakho wayesiye phadeni acupha amazambane ngencebethu ahambe la. Omunye wayengacabanga ukuthi amazambane emfeni akwenza but umama wayezwisisa ukuthi umuntu odubekileyo uzawadinga amazambane even imfisi njani umncwabo usudlulile. Thina siyahamba emfeni siphethe amazambia namabhayibheli but sikwazi ukuthi umuntu lwana uyashote uyasilela impuphu kulabantu abazomkhulumisa bezomkhalela kudingakala isichebo sihamba singapheli sifuze bani ngubane simreflectayo. uJesu uyazibona yini ebandleni abagulayo abagugileyo siyabasiza kumbe sidlula nje sisiye church uJesu ukhangelela ukuthi ibandla kalithinta umphakathi. Ibandla kalikhanyise umphakathi kawumazi uKristu kodwa thina impilo yethu njengebandla kayivezi ukuthi uKristu unjani abantu bazamthanda appreciate. Siyabonga lokho kuveza kumele sisebenze njani ndawonye. Kuqakatheke ngani ubana sisebenze ndawonye omunye nomunye sibambane njengebandla. Wathi ngiqale ngifunde uverse ka13 kusahluko esifanayo besikade sesifunda Ephesians 4 uthele verse ka13 size sifike sonke ebunyeni bokholo lobolwazi lwendodana kaNkulunkulu endodeni epheleleyo esilinganisweni sesimo sokugcwala kukaKristu. Ngifundele 14 ukuze singabe sisaba zinsane ezizuliswa ngamagagasi njalo nje ezithwalelwa lale yiwo wonke umoya womfundiso ngenkohliso yabantu ngobuqili becebo lokuphambuka. Kodwa sikhulume iqiniso othandweni sikhule kukho konke kuye oyinhloko uKristu
okuvela kuye umzimba wonke njalo sesithi bona sonke kumele sisebenze njani indawonye wona lamazwi nala ka Paul nxa siyaphambili athini kithi aqinisa njani inkumisano bona likhulume ngayo ekumanyaneni kwethu ukubambana kuthiwa kuletha ukuphelela kwabangcwele kukho konke esikwenzayo kumele kulethe ukuphelela ngokulungisiswa likhumbule sikhuluma ngezimilo sikhulume ngoKristu evezakala kithi nguye umkhandi angabonakala kithi lo mphakathi usubona ibandla lendonsela isisiba khona konke lokho esikutsho ukuthi sifuna ukuyavangela sithi ngempilo zethu ivangeli selihamba abaningi sebedonseleka kuKristu sekusiba losindiso ngile quotation engiyifundileyo lapha ku Christ Object Lesson upage 69 ithi uKristu umelele ukuthi azibone isimilo sakhe sivezakala ebandleni uthi lelo thuba lingafika uKristu uzakuza azothatha ibandla so kuyikukhuthaza kuyikuletha inselela ebandleni njengamuntu munye ngamunye la njengebandla silenselela yokuthi uKristu kaphile empilweni zethu umhlaba osemnyameni kawumbone uKristu ngezimilo zethu kungaba njalo uKristu uzakuza azosithatha akuthi sifundele uEphesians 3 verse ka10 ivesi ngu10 ithi lapha injongo yakhe yayikuthi khathesi ngebandla ukuhlakanipha okukhulu kukaNkulunkulu kwaziswe ababusi labaphathi emibusweni yasezulwini yikho kudinga kweni libandla manje likwenza ngithi njengoba sisenaba kangaka ngalesi sifundo sithola ukuthi kuyini okwakha izimilo ungakwenza njani kubonakala njani lokho ezimpilweni zebandla kakhulu usefundile ivesi esivezela ukuthi kumele izizwe zonke zikwazi abakhosi banjani bakwazi memezele inhlonipho kabani kaNkulunkulu ezinhlobonhlobo kunesinye esikufunda lapha ngamazwi akho okugcina engakutsho ngizagcina ngequotation ekweducation page 225 uthi izimilo ukwakhiwa kwezimilo umsebenzi oqhakathekileyo onikezwe abantu simele siwusebenze kakhulu izikhathi zonke ngamandla nxa kulento esimele iemphasis esimele siyifake ukuthi kwakhiwe izimilo eziqotho engikulichiyela khona bathandekayo ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi seprobation usasiphila ithuba lokuthi ngamunye kasisebenzeleni ukuthi izimilo zethu zilungisiswe zifanele sikaKristu kungaba njalo inkosi yethu izakuza izosithatha siyabonga bathandekayo kasi siyaphambili ngezindaba zokuvivinywa ezifundweni zethu esingena kuzo kuvike lilandelayo esingena lapho kubaselwa ngamandla isivivinyo abesingubathi extreme heat siphakathi kwezinhlupho esingena phakathi kwazo singenyeli bathandekayo kasikhangeleni ngokukholwa ekugcineni safanela izulu ngalezo zivivinyo esingena phakathi kwazo uzasikhulekela umaforo asinikele enkosini asibonye Baba siyabonga ithuba esibelalo sikhangele isifundo sona lesi sifundile okunengi sicela Nkosi sikuphile sizwile ngomkhandi ukuthi isimilo sakhe simele sivezakale kithi ubuso bakhe bubonakale kithi esikucelayo ukuthi kube njalo sisize empilweni yethu yokukholwa kukho konke sikuxoxeleyo sicela Nkosi sihambe siye kuphila maduzane mawususiza uqhaqha isibhakabhaka thandazo yethu ukuthi sibe khona kulelo qula labahlakaniphileyo abazakusindiswa umthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade amen amen